Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ma'lum صحبت عمل سر إسرافه اور سر وان زواج ہے زواج اسلامی غیر اسلامی خدا عز وجل به فنكحوا ما طاب لكم من النساء و بزوجن پیرکیک جورا طیب و تمیز و پاک و عفتلی و نامسلم پیغمبر علیه السلام ده بزوجن از روز قیامت بزواج پریا و افتخار کن حتی پیغمبر علیه السلام ده بر دنیا ده سه حسکم یک جای زواجه çünkü bünyat temeli ve ümmet ser zavacı evladı salihin. Malum iru divan zavaca da divan davada da ziyade harami tekirin. Ziyade bir emriya Xuda tekirin, ziyade israf tekirin. Jibuvan israf hani insan ki kudu zavca jibu hatire evlad ki bir salih. Evlad ki kudu ve halife jira. Kujira ve yardımcı o hatta Peygamber medbe yani insan kudumre alaka yüz dünya tebirin illa set işte sadaka cari. ومثلا علم کی اشتبه اولاد کی صالح شخو اشتبه اولاد صالح حتی خورا خدا را عبادت بکه جبو خوشی باوی کالی و دیوید عبادتی یعنی ارتاق مشترکن ای وقت الوان دعوت ده اف اسراف اف حرامی اف زیده مثلا اف çekiyat ev خالی ev perde ev mesela gelenlik 5 milyon 6 milyon 7 milyona gelenlik bu sıhhat ki halbuki fiyatı milyar günüve vana tav haramın israfın Xuda azze ve celle de be ve la tubzir tebzira innel mubzirine kanu ihvan şeyatin ve israfınak ne ki israf hepke biray şeytana Peygamber medbe en bereketli pireka yani buka eko masrafa ve hendik be eko bxoza bara evlad ki sarih çe ve nesil ki tahir çe ve biral gori sünneta peygamber bize car ki peygamber aleyhisselam pire ki cemaat ibadet bi ya Resulallah اتخوزم بزوجم اصحابي كده بيا رساتي اسم ديازي بيرا بزوجم دبي هركا مهر ميساي تشكي بينا نشان مالي تشكي تنا بيا رساتي تشكي تنا بيغمبر دبي التمس ولو خاتما من حديد هذا طلبك ولو قستير كيش حسن جتبيني بينا تلبي اوجتنا بيغمبر دبي القران تشبر اجبري ezberi bir falan söyle bir tepebli hinkerin bezi bedim hinkerin meherli misayip bire girdi bir kabul ki biz kabul kim al orta rası bir dakika ser çün suret desevicin lakin ev zavacı bereket ve tabi evladı van çeven salih dara Xuda da cihad yapkin iru mesela iru pirek be havra desevicin mehki naqat tem bama be hav kanat be wala mehav berdin avqa masraf avqa israf avqa kadar yemek mesela insana ani mesela ve masrafı israfı belki hani 100 milyar 5 milyar en hendik 40 milyar para ama ana mesela ev zirk grama zira var 105 karşı iskadar vasır bir mesela 100 grama zir xozun yemek mesela ev genç iru sabiye demal kedini se genç çar genç hatta zavacı bavevan kare bize ucine demal ki da qiz hana qiz ki ddo se mesela bu hatır masrafı kesin kare bağlam sevce vakti ki ev zavaç ne be ev ortalık hem demirin van sokak kuça nauzubillahi fısk ve fuhuş zede ve ev zina ve pisliği zede ve peygamber medbe vakti memleket ki faizle beyxorin و zekat naydayn و zina ifşa ve Xuda enva'i belaya musibet da bir memleketine düşine iru hem denirin beri bela deri bela vekiriye vallahi ana matırsa peygamber medbe da ahire zamanda ve hasf ve mezh ve qazf çeve ev çükme çeven ki şehir gün be ardeda çıkmışfın ev mesela kevir varın ve hinki insan ev kendi söde hayvana iru hem denirin robro ev toplumuz din dürdü be je amel kinab Kur'an'ı dürdü be amel kinab sünneta peygamber dürdü be jber vi havayı tavsiyeme en perve hayasi edebsi be edebi de davet ala çelbek meru pirek taziyet kir yari çiplaqu odna ve hevda afsınırı İslamiye bir dokunmuşi gazaba Xuda be vakti insan ki halk dokunmuşi namusa dibe vakti ki gayret ve tabi kabul nake icairu per insan gayret rabiye lakin Xuda gayyure dokunmuşi gayreta Xuda be vallahi van bi emriye Xuda van haramiye ana hani o mesela de sünnet ki peygamber de تشكي خدا بي امر كليك الزواج بيكرن دخل مشي خيرتها خدا بي توسيا مال في ملتما دفان دعوتها دا فان اسرافو مصرفا نكرن زير زيدا نخوزن فان تشكيات وخالي وبردا ونظام جلي زيدا يعني مثلا اف جلال خدشتي
كبكبا حرامية إسرافة وان زيدا أم خصن إيه توسم المسلمان أو لبتوني خلقيمة لبتوني ملته نبن سببه في زور وزحمتيه خدا پیغمبر خدا دبه يعني اف دين خدا دين قولاي لغيه و پیغمبر مدبه يسيرو ولا تعسيرو ون قولاي لغيه شيخن زورلاماي شينكن ايرو قاد بن اقرباي هب دين دحبن اقرباي هب اي قارشي بوكيتينا دي توب دافيجه بمليارات كبني دينا يا اقرباتيه يا نيرتيه جبروي هاي توصيه ما كان بيجن راحتيه هم خداش ما راضي به وهم جي لقولي سنة پیغمبر حرکت بکن همجی ام برکتش بیرکی بوکی کشرابین ام جی برکتی بینه اولاد صالح ببینه هم ای اقربای دیو بابی که اموان به براتی بحس کرون محبت جهف حس بکن ام سنة پیغمبر خوری عاد بکن ام امری خدا و پیغمبر عاد بکن دوی سنة مازن سنة پیغمبر دا ام حرامیه اسلامیش نکن به امری خدا نکن اطاعه نفس و شیطان نکن اف تشبلاخيه اف تعزيتيه اف تس تبكي الدعوه على شيء بيه پیغمبر مدبي وقتك حياه وايمان حوالي هذا وقتك حياه شو ايمان جسه اتنري كانه عادته الدعوات هذا بلكي مالا خو نورمال تسترليه ياري تشبلاخ وجودا خو در قدر و جو هر کسی ببینه ابيا دقل مشي يعني غضب خدا دبه جبري هي توصيه ملت ما يعني وان حراميات وان دعوة ده به سنة پیغمبر ده نکن و هم قولایش مروا چه به هر کس قیزی بیزنه ایجاب نکری بیزنه ای وقتی تو خلقی بکی اویش تبکه ایجا خدا عز و جل ما اصلاح بکه ما هدایه بکه مجرى قرآن دور نکه مجرى پیغمبر و اصحابی بی دور نکه چقدر زمان پیغمبر مده evlilik زواج چقدر قدر قولایی بیه ایروی چقدر قدر زور بیه انسان بونه 30 سالی 40 سالی گنجن قیزن نکارم زوجن إذا يا ربي تمهي الشاب كي مجرى إسلامي دور نكي تمناكي سبب فان حرامية وكبن سبب وإجابة سبب كهنجي نيج حرامية بكل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته